xikwembu. Oh, kambe kule accommodate lava le Swaziland vona lava humaka. 1 Corinthians chapter 14 verse 18. Numbers chapter 10. Sifunde verse 9 and 10. I thank God that I speak in other languages more than any of you. 1 Corinthians chapter 14 verse 7 and 8. Musical instruments like the flute or harp produce sound. If there is no difference in the notes, how can a person tell what tune is being played? For example, if the trumpet doesn't sound a clear call, who will get ready for battle? Numbers chapter 10 verse 9 and 10. When you arrive in your own land and go to war against your enemies who attack you, sound the alarm with the trumpets. Then the Lord your God will remember you and rescue you from your enemies. Blow the trumpets in the time of gladness too, sounding them at annual festivals and at the beginning of each month, and blow the trumpets over your burnt offering and peace offering. The trumpets will remind your God of his covenant with you. I am the Lord your God. Zonga kumezulu number mngayifundela. Loko mi tshuka mi hloma matlhari ku ya va ni valala va n'wina lava va mi pfukaka etikweni ra n'wina, mi fanele ku mbhumbunyisa timhalamhala leswaku mina hosi Xikwembu xa n'wina ndzi ta mi anakanya, ndzi mi lamulela emavokweni ya valala va n'wina. Timhalamhala leti mi ta ti ba ni le masikwini lawa mi tsakeke ni le minkhubyeni ya n'wina ya lembe ni le ku sunguleni ka tin'hweti. Mi tiba mi ri karhi mi humesa magandzelo lama hisiwaka ni magandzelo ya xinakulobye. Timhalamhala leti hi tona leti nga ta endla leswaku mina Xikwembu ndzi mi anakanya. Hi mina hosi Xikwembu xa n'wina. Samuel chapter 16, verse 23. 1 Samuel chapter 16 verse 23. When the Holy Spirit came to Saul, David took the lyre and strummed the tune. Saul got relief from his terror and felt better, and the evil spirit left him. Kusukela kwalaho loko moya lowo biha lowu rhumiweke hi hosi Xikwembu wu tshuka wu nghenile Saul, Davhida a teka haripa a yi chaya, kutani moya lowo biha a wu huma, Saul a sala a rhurhile. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. I will bless the Lord. Bless the Lord, oh my
glorify your name. We glorify your name, Lord. Liphakeme. Liphakanyisiwe emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Libongwe ngabantu nazingelosi. Baba likho linjengalo. Moya wethu uyalibonga. Moya wethu uyaliphakamisa, uyalivuma. Siyakuvuma ukuthi wena unguThixo. We thank you, Father. Sebenzisa lezo ulibusise namhlanje. Jesu Kristu adunyiswe ekhaya ezulwini manje naphakade. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu ubeka kakhulu kimi kuleli viki thandaza indaba yezipho zikamoya, spiritual gifts, engizwa kungivumela ukuthi singahlephula okuncane bese siyathandaza siyathandazela indaba yama gift. Ibandla laseKorinto uPaul makalibhalela ubhala kune confusion ngama spiritual gifts and the issue noma the subject of spiritual gifts. Kanti the church vele in Corinth was a spiritual ibandla rich spiritually. It never lacked gifts, but the problem was the correct use of spiritual gifts. Hallelujah. Okunye ukuthi izipho sibe nazo bese kube okunye ukuthi sikwazi ukuzisebenzisa kahle izipho esizaziyo ukuthi sinazo. So eKorinto bebazi ukuthi kunezipho uNkulunkulu abanikeze zona, kodwa inkinga ibe in the correct use. If I had time, I would emphasize endabeni yokuthi correctly use spiritual gifts. Sanibonani bazalwane. Thandazo wami nje iloyo ukuthi after this message uNkulunkulu akasiza ukuthi sikwazi ukusetshenziswa kwezipho ngendlela right, ngoba kuyenzeka isipho ube naso uNkulunkulu akunika isipho kodwa ungakwazi ukusiphatha kahle, ungakwazi ukusebenzisa bese singenzi umsebenzi isipho esizele ukuwenza empilweni yakho. Hallelujah. So the problem in Corinth was not that they lacked spiritual gifts, but it was the problem of correctly using spiritual gifts. Abanye izipho zikamoya eKorinto noma bebazisebenzisela ukuthi bazibone ngathi bangqono kwabanye ngenxa yokuthi banezipho uNkulunkulu uyabasebenzisa. Kanti izipho it's not ukuthi abantu baziphakamise ngazo, kodwa izipho ezokusetshenziswa. Hallelujah. There are three important things omelozazi nezipho. Into yokuqala, isipho sikamoya noma izipho zikamoya umsebenzi wazo ukuprepare the saints, ukuprepare amakholwa for umsebenzi. Ngamanye amazwi, uma spiritual gift sisebenza sikhona ebandleni, abazalwane bayahleleka, bayaqeqeshwa ekusebenzeni. In other words, iloyo naloyo uthi ekhona ebandleni awazi umsebenzi uNkulunkulu ambizele wona. I always speak la ngithi akho bench warmer endlini kaNkulunkulu, but when gifts are not correctly used ebandleni kuba sengathi kunama gift a special, kube sengathi kunalaba abaphelezele ama gifts a special. And when gifts are correctly used, they prepare everyone. Into esikhonzela yona emzimbeni kaKristu njengoba sila, wonke umuntu udinga ukupreparewa. You need to be prepared, you need to be equipped. Ufanele utokotisiwa kuze ukota kutira. Wrong into yokusebenzisa abantu bangekho prepared. Wrong into yokuthi abantu suke sibanikeze certain task duties in the church yet they are not equipped. Hallelujah. You need to be equipped.
ngisho in every department emitirweni yayina we know that ukuthi umuntu abamane bamfake enye yezinto eyenza ukuthi kuma department imisebenzi ingahambi umuntu bambeke ukuthi uyini nani. It's because sithatha abantu aba unskilled sibafake ukuthi benze umsebenzi. So same applies entweni kaThixo. Ebandleni kumele kusebenze noma emzimbeni kaKristu. People must be prepared, they must be equipped for the work of ministry. Masithi amen, masikholwa lokho. Into yesibili, gifts umsebenzi wazo, they mature the saints, noma they mature the body of Christ, they edify the body of Christ. Hallelujah. Ngicela ukuyisho lento bazalwane ukuthi ibandla likwazi kuba ibandla elimatured. It's not only the duty of the pastor. Amen. Hallelujah. Amen. But each and every one of us has got a task to one komunye nomunye wethu. In other words, lokuthi ame hansi uhleli phansi mele wazi ukuthi isipho uNkulunkulu akunikeze sona akusiso sakho. Iphinde leyo gift akusiyo yakho kodwa eyebandla. Ibandla mele likwazi ukuba libe prepared to, ibandla mele likwazi ukuba edified. Mfundisi, then where shall I be edified? How shall I be edified if my gift is not my gift? Lalela, isipho somzalwane oseduze kwakho esakho kanti esakho esakhe. Awushangathi ngaba khona leli bandla enyiko yawe ayitelanga kuta edifier wena mara itele kuta edifier eti members of the body of Christ. Ilento emele isenze bazalwane sithandane emzimbeni. Ilento emele isenze singazondani ngoba isibuso sakho asikho kuwe kodwa isibuso sakho it's sikulo oseceleni kwakho. I-breakthrough yakho ikulo oseceleni kwakho. Okusho ukuthi mele sithandane sihlalisane ngokwazana. Hallelujah. Ngoba enye into eyenza ukuthi ama-gift ngekitchen eyenza ama-gift angabe rightly correctly used. Sanibonani ngoba kunama-gift lawa abeka abantu emehlweni abantu kanti kunalawa lawo kusese ama-gift. Sanibonani bazalwa kodwa lawo asebenza emfihlakalweni. Wake wakhuluma umunye umfundisi ekhuluma ngezitho zomzimba athi emzimbeni wakho akho sitho esingekho important. Hallelujah. Kukunashilo singwane emzimbeni engazalwa anqondanga kuba snacks futhi anqondanga mo amen kerekeni anqondanga kuba futhi anqondanga ukuhlekisa kodwa ngifuna ubamele abanye bayangizwa. Kunezinye izitho angeke uyithole zisemehlweni abantu kodwa lalela uma yonke inonsense yasemzimbeni sekufika isikhathi ukuthi amalungu omzimba akhiphe le rubbish la kusebenza zona lezo zitho abangizwa abantu ezifihlakele sona sepandleni kunjalo kunalabo abanama gift angababeki la ngeke umbone umuntu wakhona mela iyaphela inyanga angamangala kodwa kunomsebenzi awenzayo. Ubona izinto zihamba ebandleni wena ucabanga ukuthi uwe ohlaluma la kanti kunalaba okungakhulunywa lutho ngapho kodwa babalulekile in the body of Christ. Oh hallelujah. Tshela umakhelwane uthi nabo babalulekile. Sanibonani bazalwa ikonje keleke abangwana maro mfundisena kudwa ya ungabona bo brazandla kuhlala kusebenza bona. Hallelujah. Kanti lalela uma laba abasemfihlakalweni ba strike
aningizwa bastrike bathi akho nonsense engaphuma namhlanje la ungabona amalungu omzimba asuffocate. Hallelujah. So sometimes ulibona ibandla lingahambi, ubona izinto zingahambi, kuqabanwa phakathi ebandleni, kanti kunezitho ezifihlakele ezingasawenzi umsebenzi. My prayer namhlanje ukuba zonke izitho kuleli bandla lasemkhuhluphi noma zishayelwe izandla, noma zishayelwe izandla, haleluya, kodwa mazisebenze zonke. Tshela umakhelwane uthi mazisebenze zonke izinto. Hey, ashtirekwa. Now the last thing bazalwane ngisukela izipho zikamoya, they don't only work for edification, but they are for the glorification of the name of the Lord. They are for the glorification for bazalwane igama lika Jehova. Lalelani bazalwane, asishumayeleli ukuthi abantu basishayele izandla, kodwa isipho sakho kumele siyisudumo ezulwini. Haleluya. uNkulunkulu kumele aphakanyiswe. May God be glorified by my gift. May God be glorified by my ministry. Oh, hallelujah. Yazile banga i-competition ebandleni emzimbeni kaKristu ingoba amanye ama-gift asasebenzela udumo lwakhe. Let me tell you, thina sathi sibhala singena sithi sibiziwe kwabantu abafundisi abadala kithi abasitshela ukuthi umuntu obiziwe unezitha. There are 3 gifts, three enemies. Let it ilwa kana munhu loyi angana nyiko. Number 1 is fame. Number 2 sanibonane ukuthanda imali. Number 3 ukuthanda ayabashata ukuthanda amantombazana. Mhlambe mawumfuyi intombazana uthanda abafana, kanti it's an enemy, it's a weapon usathane ayisebenzisayo ayibulabule ntiso inkwabo labanganyikiwa namuhla abakona la Jehova abalabakakona. Ikuba bangwani baranze dumo, baranze kuranza ivano kasi munhu wanyikiweke. Haleluya, uyengela dumo la vito la Jehova. Oh, hallelujah. Bashayila bafowethu pride, ibashayila fame, but umuntu wa gifted ne automatically uNkulunkulu uyenze ngabona umuntu one gift uyathandeka. Ayikhuluma nomazalwane, umuntu one gift wenzani? Kodwa kuyenzeka ekuthandekeni kwakhe acabanga ukuthi izinto zenzeka ngaye. Oh, hallelujah. Vatele bandla bangabhelwa amaboko bawisha esimanzana hansi. Ikuba abantu banike dumo size sibonakala ngathi iyasiyenhlaka kanti akusuwe uNkulunkulu owenzayo ngawe. It's not you but God. Asikhulumisa imbhalo kusuke bazalwane. I wanted just to bring our attention that at Corinth kwalahleka lezi zinto zi3 uthi izipho, they are for preparing the saints, they are for edifying the body of Christ, and they are for the glory of God. uPaul ke ukhuluma la wenza example nesipho sokukhuluma ilimi. Hallelujah. Akubhalosi lanwalo kavulavula aku eloko ensimbi inene
ensibini yi nga ri na vutomi hallo an instrument aku flute kumbe haripa kumbe hi nga ku gatara haleluya a yi na vutomi mara iri leswi swi lavekaka ka yo loko kufunekayo kuyo lokudingekayo kuyo ukuthi njengegatara njengehapa ayikhiphe my God a melody hallelujah ngoba uma ingakhiphi melody ibanga umsindo hallelujah uma ingenzi lokhu eyenzelwa kona ibanga hayi bazalwane kome kuvulavula nokunathi gatara kunamaharipa my God lawa madumaka mara amadumisona hallelujah sivula yini leswi kuna vanhu lava nga na tinyiko mara tinyiko a ti endli ntirho wa tona u ri Pawuli loko yi nga rili swona u ri vanhu va ta swi twisa ku yini ku ri ku fanele ku endleka yini awufuni verse 8 funa lo verse 8 yeah First Corinthians verse 8 nje ngisuke la ngoba unenkinga iziphe eziningi zenza umsebenzi ezingamelanga ziwe First Corinthians chapter 14 verse 8 yes ngokuba uma icilongo likhala yebo liyakhala lona lecilongo ngezwi elingaqondakaliyo kodwa izwi lakhona liqondakala njalo makhelana uthi liyakhala kodwa liqondakali icilongo hayi bazalwane funa ma ngubani ongazilungiselela ukulwa na ubani ongazilungiselela ukwenzani na ukulwa la uPaul ukhuluma ngento esifundela ku Numbers chapter number 10 kwa-Israyeli bazalwane bami cela sibambe lokho kwa-Israyeli ama-Israyeli bebangaye empini amasosha bangazange bezwa kukhala icilongo bebangeze enkonzweni bengezwanga kukhala icilongo bebangathandazi bengazwanga kukhala icilongo okusho ukuthi laba bantu bebalazi icilongo umsebenzi walo sanibonani uPaul ufananisa isipho somuntu njengecilongo mfundisi uthini kunamacilongo akhona emkhuhlu ayakhala kodwa awakhali ngendlela right kunezipho ziyasebenza kodwa zisebenza ngendlela efaneleyo kunabantu abanikiwe kodwa abenzi ngendlela uNkulunkulu ababize ukusebenza ngayo kwa-Israyeli uma amasosha aphuma my God bekhalani bazalwane asikhulumeni bekhalani ayibulavule nakurila yini ngicela ukusho lezi zinto kusuku icilongo kwa-Israyeli belimela the voice of God hallelujah belimela the voice of God kwa-Israyeli bekuna 12 yama-tribe hallelujah uma behamba ehlane bebahamba above hundreds of thousands. In other words, if you were a leader, you needed to have the ability to coordinate. Hallelujah. Bewudinga ukukhuluma izwi elilodwa lizwe abantu aba more than 100,000. Okusho ukuthi laba bantu bekumele bajwayele ukusebenza kwecilongo imane imthela namuhla akhonza kodwa we listen to many voices namuhla akhonza loko sathana bulabula oteka kazayi bazalwane izipho zimele ivoice kaJehova kumele khulume uNkulunkulu and then it is finally ezimpilweni zethu noma kukhuluma usathane asithathi sithatha ekhulunywe uNkulunkulu
Iteka leswi nga vulavula hi mavazalwana. Hayi ngasavulavula. Iteka leswi nga vulavula hi mani? Lalela. But for order, discipline, assembly, marching and festivals bekumele kube necilongo. Hayithi mpini. For order, discipline, assembly, ukuhlangana nokumasha. Ukumasha ukuthini? Kusho ukuhamba abantu bebukile, abathakathi bebukile, abangani bethu bebukile. Siliphila ivangeli. Asikwazi bazalwane ukumasha, asikwazi ukuba ne-discipline, asikwazi ukuba ne-order. Uma izipho, uma icilongo lingawenzi umsebenzi walo. Unesurineta kula swaki imani mkoma shimani waza. Sukala. Kuni order yin'wana leyi nga laveki intelligence ya wena, mara yi lava a spiritual gift ebandleni. Kulezinye izipho umuntu wakhona akanalutho, kodwa uNkulunkulu umnikeza i-authority. Makakhuluma noma abantu bezonthana, kodwa uma leso sipho sisebenza ebandleni, abantu bayakholelana, abantu bayathandana, abantu bayakhulekelana, bahambelane. Kodwa uma sikhonza singakhonzi ngezipho, njengenitshela into bazalwane, cash and carry. Amen. Amen. Lokho ngakhonza inyiko siyokhonza ngama status ethu. Mawungana lutho uvela ungabi ne voice. Mawuna something kuvele kubonakale ngathi wobaphethe. Uthi bazwa ngami lapha kulela bandla, kanti kudingeka isipho. Hallelujah, hallelujah. Uma lilahleka ibandla kukhala icilongo bese bayaphenduka. Ela namhlanje livuke emanyaleni, lilale emanyaleni, ngoba icilongo alisakhali kahle. Nalo wenza wrong, ucabanga ukuthi wenza right, ngoba akekho omkhuzayo. Abazalwane abangakhuzeki, abangamuzi umoya oyingcwele. Hayi bazalwane, banginomhlanga yawonzuka. Nayishayisa izandla engathi singayesophenduka. When gifts are not rightly used, correctly used, umuntu uma a prophet, ngoba abazi ukuthi icilongo elikhalayo baseyisubunile. Hayi noma ngingasho ngame edile. Hallelujah. Umuqala uthi uNkulunkulu ungibonisile, ufana noAaron uthi kanti uNkulunkulu wakhona ubonisa yena kuphela lo mama na. Asishkwemsa oshodi yambula kayebalwena. Bayakhohlwa ukuba kwakhiwa ibandla, bayakhohlwa ukuba kulungiswa izisebenzi. Uriloko cilongo ringarili sona. Imani mvulavula mhlambe mavoko. Imani cilongo lamayendla kabongo. Instead of send a message. Hallelujah. Ithi ikhomba ukuthi icilongo silibona njani ukuthi selenza umsindo ebandleni. 1 Corinthians chapter number 13. Ngingaprofeta, ngikhulume ngelimi zabantu, ngikhulume nangazengelosi, uma ngingenalo uthando ngifana
shita ingisela makho ambiwo vonisiwa ambiwo nyikiwa njhani loko rirhandzu ra Yehova ri nga ri kona endzeni ka wena swi fana na ku pfala pongo. Shut up! Mesuthi shut up. Khuluma urumane. Oh shut up. Hayi bazalwana sikhulu. Thana shut up. Hey. Hayi rangeni tivuka. Ku ri rirhandzu ra Jehova ri kona. Hi nga tsakisi ku endla. Hi nga rhumiwanga hi yena. Hallelujah. Ngoba siyo confuse umhlambi kaJehova. Away with confusion, away. Away with hatred, away. Away with confusion, away. Makome, unicilongo. Seswame, unicilongo leri Xikwembu xi nga ku nyika rona. Kuni mimoya leyi hlanyaka family ya wena. Kuni mimoya leyi hluphaka mugangeni wa wena. Yima ni ku byela ku tshembiwe wena laha pfalaka kona. Lithi Bhayibheli inkosi uSawule waba nomoya omubi omhluphayo wahluleka ukulala. Inkosi mani mibyela vale switulwini swa le henhla mara vana vurhongo vana male mara vana vurhongo. Ku laveka vanhu makapashata, ku laveka vazalwana lava va tivaka leswi Jehova nga va nyika swona. Va tiva tinyiko ta vona va fana na Davhida. Standards. Sipakamenya. Bafana na Davhida. Rito ra Xikwembu. Hosi loko yi hlaya. Ane amen. Adungiwe madimoni. Rito ra Xikwembu. Hosi ndi laveleni mfana. Lo akotaka ku chaya. Hayi lo akotaka ku khuluma. Nkinga ya hina fanele hi chaka tara hina hi khuluma ngopfu. Singavala mehlo. Walando Davhida. Loko stada Bhayibheli va ri Davhida loko a tlanga katara ya yena. Mayaya. Ai chaya va ri kuze ku cina loko endle xitata va ri etinyimpfu leti a ti lusa loko a yi tlanga a ti hetelela na tona. Hambo yi researcha leti uzoyithola. Va ri loko a chaya a ti behave ku ya hi ku chaya ka yena. Fanele ku ve ni vanhu lava va tivaka tinyiko ta vona to an extent ya ku loko ku ri na sasa loko va landza wena ku vuriwa ku please be still and know that I am God. Phela siphakamisizana. Angikhombeleli munhu namuntlha. Aramana ngakuwe hosi. This season ndipfune nditirhisa nyiko ya mina hi ndlela ya right. Ndipfune ndiringelisa nikhalise miqilongo kube ne-order kube ne-discipline. Vanhu vakula vayakiwa in the body of Christ and for the glory of your name. Asithandaze.